Mbewuni anichokoza omusana batugubalanga tibangu nichofunira obufuni bazimba emyoyo abo nze bayuda mbeidi ovanga ku bantu yeiwe tozanisa duni y'omuntu akulemya nakwese muwomerwa kamera ayinza oyogera nti akulire kwa kamera emyoyo emitono gwowana okuwaya mujempola gundi ogendereranga ayinza okuwayanga nimbega mweno ovanga ku bantu yezo omukugu nibe mbona abanje omuntu amulemya yafuluka eyalinga ni sente nga awaya bizibu yeiwe omuntu akulemya bameka ababeire ni sente omuntu akulemya ko byetozanisa duni yesegula ekigogo yewe obona ndogera tokweta kweraga katonda w'amaanyi nalitisuubira ab'ebigambo bage yabayogera kumpi tulera kwidula agawalayi bage yabayogera kwiwe nga bw'otafumbirwa nalitisuubira nti bw'ofuna omufuni oba kugwolumya aya amazima ye nga bage yamba okwambala gawuni nga bw'otasaanira ati nze mbwene emyoyo wansi w'enduba katonda w'amaanyi nalitisuubira kuba amazima ekimbe kyanuma nyenga aliponi ebyuma byalemwa dokita mbisibwa ebyuma byalemwa n'ensambya amazima ebyuma byalemwa maama nsima bansabira nsalamu ebale baire kyabasoga bwe tuzaalibwa tuveemu amalogo n'agafiitina tutambuze obusoga n'abaliirawo tweyagala embusoga olw'ekitiibwa kye kiri mu b'obutale n'abasuubuze abantu bafitana iwe wasoberwa ole nibwe abani kapito n'abasingaku nkobyo bona amalogo bwe gatambula n'abekika bangi nze bembweine ku ng'omuntu okunyola ku motoka atayo baba we omwana n'omukazi banamuwonera wange ayenda okuzimba kwenumba n'ebitontono eriyo muzira atayo maama we weewuunya abantu bwe badongoka ngayo lutalo nsonga y'amane iwe n'otuuka n'okuwumuza beino ati kiri mu b'obutale n'abasuubuze kyabazinga wa busoga olw'obulungi bwo era nfukamire wano olw'ekitiibwa kyo ndidye nkulopera abasoga emyoyo fitina ono kipasamu mboneireku ali kubendongo ne basongola yade mukukuntuse mwanguwe nimoloko mukisano okutusanya yapayo nyabusogera nikukayo ekyokubendongo kikumba nagera niko nzibamfire mulimpa yangaku abasinga obungi basima mugensi kana musaba takokodayo bakagwa mutebaleye emirimo ekibadasa nembasonga kityandiwalata ndibwongo nekyago nkali kakito waya abasinga wabusogola obulungi bwo era nfukamire wano olw'ekitiibwa kyo ndidye nkulopera abasoga emyoyo fitina ekyokutendeza abaife ekyabasengamu niruno olulimi balutundamu ndiko babasoga abaife nalina nankweidide waife musite ebyokwogera olusoga balufanamu ole nibwe abanisente asimba kampala webuuze busoga bamugungayo eriyo emyoyo gye nkulengesa nko bye ntitweddiva emirimu egintuyukanya nibwefuna olukumi n'omusingaku wakijja kuloganga ogula enusu okuwerera omwana oba oli ku mulamwa ng'oduuba okusindika obwafuna obutamana ayabaife emyoyo fitina asima mufule bamula lwabo tibasolo ekyobutendeza abaife ekyabasengamu niruno olulimi balutundamu ndiko babasoga abaife nalina nze wow bulungi ali kwa Hawaii Media ndi yazidi yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos babone emboze ifenga tusima wow ngai muri kumbona nkyaza muko omukubembya abakabi ebusoga omukubana abato abakasinze kwemba ayemba nobulisa nogema kukutu nogema kuluba nga kumulundi guno bambi nchaire muku giradi omukugo yayemba olwemba fitina lutunze tibusoga wonka lukubya Buganda n'abali munsi d'abazungu bambi bamumatira giradi omukugu yatandika okwemba nga wa myaka mwenda nga ali mu P4 era buli saawa eno akaja amaisonga agama bendera y'okwemba olwemba olusoga banji mubaireyo nga mukoba yolisigira tukyakizeko ku giradi omukubambi omwana oyo aida tukobereko ku jenvudde we music wali atya era buti ali ajawa bambi ku mulundi guno giradi omukugu munonizaku era nga
mwagende mu bitundu eby'ebugobi ebugobi kirina mutumba eyo era omugwikiriza yanga ali kujja ali nisho yali kujja okolayo nakati no Gerard olina okuwayako ku nibafaanizibo Gerard nsanga ira okubona kale sebo ze nansanga ira okubona kukubatuuliriza abawayiwayi media bakobaki abantu beno balungi mpoze eyo mbuganda ye banamwebale tuwagira nongera kusiima abaganda mukola kyamaani ku TikTok awo mbabona abasoga mukola kyamaani n'abali ebweru bakadama kujja mu maiso kanko isuse ebyakuluma nawe nti Gerard mulwere nga baletanga obufaani bambi era nzembe etirika kasanganire kuba wali katona ino balaganga ebifaani ng'oli kujja kufa nga bambi okali kuzala kunakane na kuyangema kansubire nti ojja kuba mugezi nga bembe baino ozale ku ngokali bisuke byakuluma bikatambula mpola ye bidaku omutonzi bwana abeikiriza lukali mubiri lukalimu aye omutonzi bwana abeikiriza bidakuwa lumbe lwakuluma mala abantu babitawo abantu bayogera Gerard bene ati abantu abalamu babogera nga biki genderera abantu bobamu nzembe ewuni ageyengula nga yena byamulema mbu bembe baine mwana mwembi muto atandise okututumuka benda kumutegula tebayikirize mwana oyo kubaawo twalingeyo nga tubewulira nze nga kyende kujja sala nti bambi katonda yamba akaana ako kabeewo era misaada katonda yadewulira okali oli kutemya mwami Yazidi nkukobere nzembwe ine emyoyo wansi wenduba ku myaka emito mbwe ine emyoyo wansi wenduba aye ebisinga byombyo nambigemya omutonzi alamule tokolime omutonzi idalamula akali kusubscribing please go ahead and subscribe like and share our videos yoli sigere yaziti owife busedo mikado Gerard ojja kutokobera benda kutegana ebyakuluma babiwiranga buwulire mbo benda kutegula kodewe basimba watuma abandi bakuba ati wali mwana muto wajja kubakazi bakulu byandibanga kabotongo ne yakulumanga ifaida kutokobera nga nzembi wida buwulire anyway tukobera ku Gerard nani ovirawa Gerard omukugu yatandika okwembanga wa myaka 9 mvira mu kitundu kya Bugiri eigombolola Nabukalu then mukuchalo kwemvira chene bacheta buyaya so mama ni baba bakaliwo so tukobere otandika kutya bine ebyokwemba bino byokwemba natandikira mukwaya ya isomero najabwe nkugu kampola nata mu muzeyi wange ekirowoozo at the first time tiyasoka kuchikiririzamu ngabwe dio muzeyi yasoka yakambuwala omwana anonoike ku biki omwana ajire yakoba mwembere mu olwembo olwo lwenkubi oluvainuma awo yaluwulirisa nera ebyo omuzeire neira abeikiriza mulere mutima nti okikoze asoka okwekambuwaza yakambuwala bwacha kuncho yakoba ati gemesa ojona betuje wakipasamu twaja twalicording olwemba katonda yantayako omukono olwemba lwakola awali mukyakumeka nali mukyakuna baba tandika okwembanga oli mukyakuna katonda nagera owemwe yeka yali yokuku abali bayemba ekinoneze wakitolawa tiyinza nakulimba ezira zena nabonera waawo kitone nga kindidyemu ate nga nsobola okikozesa olwemba nani yaluwandika olwemba ninze yaluwandika oba oyenda dansolo yena nsobola okuwandika oba bakisi buli stage nsobola okugiwandika ayi mu P4 n'olwemba olwafitina mbonanga tineze nkaina abantu lubalunene kwiwe n'olwemba lwazitowa busoga ya yona soko olukubemu ku abantu bategere kyendi bakoba lweno lwoli kobote niwo waluwandika ati kirimu bobutale n'abasuubuse abantu bafitana iwe wasoberwa ole nibwa abanika pito n'abasingaku nkobyo bona amalogo bwe gatambula nabekika banjinze bembwine kungo omuntu okunyola ku motoka atayo baba we omwana n'omukazi banamuwonera wanga ayenda okuzimba kwenumba n'ebitontono eriyo muzira atayo mama we wewunya abantu bwe badongoka ngayo lutalo nsonga ya nusu
notuuka n'okuwumuza beino olwembo olwo zitokwige owapiifo okwiya olwembo olwo ebigambo ebirimu bya kikulu Busoga nga yalwenda ino olwemba luno kyova bona abantu basigala bakati kiradi era yamuwandiikira benze niwoonoonya lwaita wange singa mbe nti nina lwaita wandyesanze nga Busoga muno ku myaka gyange eriyo abandi abayemba byenemba aye muzira ayemba byenemba ku myaka gyange tegeira awo kyokobye singa mbe yenina lwaita nga ate mumane oba nga aliyo kuba abantu bandi mutegeire singa mbe mulina kuba ezira lwaita awandiika lwemba yadeema kwenda kumuta mu lwemba kiba kiboneka bubi singa mbe mulina wandyesanze nga muli muneno Busoga mulimu ab'emyaka egyange abemba byenemba aye muzira nkompitinga n'abakulu era nkubona oli ku level y'abantu bakulu butisaawo eno abasimba abaani abo ababembi abanene nkubona yadi omukulu otyako ino ku TikTok social media platforms zalona mbona bakwogera ku ino enembaddo the following damaani abantu badibona ino so mujiro wa Kipasamu olwemba mwalufulumya okumala ibanga ki olwemba twalukola mu lunaku lulala Katonda yantaako omukono mu lunaku lulala olwemba lwali luweire then mu wiiki nga 3 lwaba released lwavaayo twafuna ku maledi agamu naire twali tukali neera twali awo ku Eastern Voice ni ledi eyasooka otutaako omukono twalumba site jinja ledi edimuda atandika otwenda ababa ndogera ku nibaka byanzo batandika okuplayinga akemba ako bambika amalaka akola okusooka byakutambulira bitya okubya olwembo olwakabi oli mwembi muto mwana muto byatandika bitya olugendo kusooka tibyali byangu nti okumanira embeera ey'okuba serebu okuba serebu mbantu obeire onalirira bya mukyala eyonyi kale biba bizibuzibu mu ebintu okubyega olina kubikopa kuba embi beino bebisa batya byali bizibuzibu mu okubyetoolamu so ato olwemba luno okulutunda mu bantu wali okubye lwakabi ayiga mwene okulutunda bantu tilwakalubira olwemba tilwankalubira nti lweno olwemba lwali n'amafuta lwali n'ekigambo omuntu kyawulirisa yasigala nga akakirowoozaako that's why lwali lwangu okutunda so Busoga yakwaniza etya mukisaawe ekyokwemba okubya olwembe lwakabi batandise okwetawo mikolo embira yali etya ku myaka gye mito kiseera ekyo Busoga yandaniriza mu maani yandaga omukwana ye kabiri kyamalamu amaani nga byenkungwire mu kwemba bizibu byereere ng'ebyobulwaire Bisoko tume byalo supidi yandikito beni music sonsa weli mu kintu radio mukugole ni bafuma yansa wa malamanda ndidaba kankanya mu manika Mungu Katonda omulala munagumo moyo sana ba malamanika ina soberwa omuntu yakwogerera bibona teni bizito ofanga ku bantu nze bayuda mejo ofanga ku bantu kunato bampaire ofanga ku bantu nze bameka mejo ofanga ku bantu wemume tolo ofanga ku bantu nze bayuda mejo ofanga ku bantu kunato bampaire ofanga ku bantu nze bameka mejo ofanga ku bantu yayi omuntu akulemya tozanisa dunia wayuka pako sibyo bwire amadika kupokota kuno musana wakaite bibalo nga byobaza tofuna bewunya nichokozo musana batukubalanga iwe tibangu nichofunya obufunye basimba emyoyo abo anze bayuda mbejofanga ku bantu yaiwe tozanisa duniya omuntu akule gange bandeta Brasio Gerard amenya genkozesa musicale nize Gerard omukugu nero obona nti byenemba bintu bya kikulu bibulirira omuto omukulu omuvubuka yenje nabimutwaliramu
So okubya olwemba luno olwa emyoyo fitina batandise okweta ku mikolo tekwagotana byakusomako. Tikwengirira kusoma because okusoma kwonkwenda okusoma kwetaaga mu bulamu bwange just kino kiringa mulimo gwa mutwe just na blanchingira obu blanchingire. Okay. So ate daddy mukusooka yayatiremuku ebyokwemba bwetu wabona nga otandise kikuba olwemba likulu kuba ku malediyo bali kweta ku bukolokolo giradi omukugu mule daddy yawulira atya? Daddy yawulira bulungi because nti yeche yali ayenda afuna kitiibwa nera buti saawa dina akirina kuba nsubira nalina omwana omwembi ku kyalo okwo yenka yadi ngoli kwewaana tiri kwewaana bana bakuba eriya bakuba giradi abaliwo abo boogereku nze nsobola okwemerera n'omwembi wo yenje nagwo gwoba oleese according ku bintu byenemba osobola okwesanga ng'olendo ng'agimaze mu myaka 2 myaka 3 15 ayi nga tasobola kwemba nze byenemba. Okay. So omwoyo fitina walukola ni video? Luliku ni video. Okay. So wamala omwoyo fitina olwemba kyolwairako awo neizaako olwemba balweta genderera ng'ebigambo biswisa omwana alijja kwonooneka biki kale gema akasira kakoze abantu abalamu baboogeranga biki genderera abantu b'obaamu ageyengula nga yena byamulema genderera abantu b'obaamu Geradi nine enaku mu bantu b'embaamu basiba bange y'abantu babaki okwemba asobola emisomo tamaleku nze nenda okusoma okuteekeza iwanga era negomba akadaga watyama abantu abalamu nze mwansi n'okugeya ab'emibalo n'osirimu tabaleke nga taidi newuwe eriyo abaligolola abajasi baluno ye nga bayoola ino nga taidi neisasiri wuumuza omuntu buuza byabita mu malofu n'empapula bwe tabana kumunooleka omulimo mama polisi biche eyo byempulira emundu ezitowa okusinga kwa kabago malagaleka malagaleka akebako nako yabambi nga akemba kalungi era abantu bakenda ino chokoba bafulumya olwemba luno oluvannyuma olw'ebigambo abantu bali kwogera ebigambo biswise omwana yono iko omwana kagiremu ebyo omwana biki nako bakambeize ku luno lwaki abantu bali balowooza nti ononeke wali otandise okolesaako ku sadda obega akabi tikozesayo okusinzira nti bona ali nswise levo daabwe iwe mu myaka gino obe ng'oyogerwaku ku lediyo ng'omuntu asobola okuwa ebiseera yabaawo yakwogera ku yawulirisa kyewayembye buti nga babona wemba kwawo ku kyalo nabulagingamu balowooza nti omwana agiire n'okuba kuba olwemba lwagenderera abantu bobaamu ageyengula ye nga yena byamulema ye tasobola akola nze kyenkola. Okay. So wakuba lwemba ki mala olwali olwo wakuba mala ojja mu bulwaire bali olwemba olwo lwafulumya lwemba nakuba olwemba balweta ovanga ku bantu eyo mu Busoga wano njibalanga hit tukube yotasobola kwemereza ku lwemba lwolwona olete nembadde 10 na lugeita n'ataako olwemba olwovanga ku bantu Geradi olwemba gwendikobera bwe kiri ati yeiwe omuntu akulemya tozanisa duniya wayuga pakozi byobwire baba madiga kuboko takuno musana wageita ebibalo nga byobaza tofuna mbewunya nikyokoza omusana batugubalanga tibangu nikyofuni obufuni bazimba emyoyo abo nze bayuda mbeidi ovanga ku bantu yeiwe tozanisa duniya omuntu akulemya nakwese muwomerwa kamera ayinza oyogera nti akulire kwa kamera emyoyo emitono gwowana okuwaya mujempola gundi ogendereranga ayinza okuwaya nga nimbega mweno ovanga ku bantu yenza omukugu nibe mbona abanje omuntu amulemya yafuluka eyalinga ni sente nga awaya bizibu yeiwe omuntu akulemya bameka ababeire ni sente omuntu akulemya nko byetozanisa duniya esegula ekigogo
buti ndimbitabo otubwikule bwino ozuula amazima Luka 2:2 bw'obisoma ye ozuula amazima kuba ekobake mwana w'omuntu ayinza ogaluka kuba ni Yesu nga yeetibwa bene bakanga emyoyo ewe ebyo byoli kwembatire fodo jayo wabisoma bityo we biri byoli kwembatire foyo ati ono music munene kuyiwe ekyo mwami Yazidi kyenkukobye nti Gerard oli muzito osobola okuleeta enembadde 10 na digaita n'olwembo olwo lwankolera n'olwavaamu ebulwaire biki Gerard zandi kwewonya ono music munene kuyiwe music yendi kuwira tini Gerard yendi kwagana oli mwana muto ku music ono bino ebigambo bino kito ne kiva wa Katonda kyova wamwagana wa Gerard kyoko kimbuziza zirabona mwagana nga Katonda ne yakimpa Katonda abonanga ekyo nekinsana nekinjamu Gerard oli talented Katonda nagaba zena nkyewunikizaawo nga njiro okuyiya ekintu nabonanga abantu bakyenze nakubayimba na abagabanga awadi edabembe mu Busoga bagabiranga bani abaana bali ena abaidi okwemba bagabiranga bani ba awadi edo bagabiranga bembi bogaitwa mukaga anyway okay eriyo omuntu okwefula kyatali buti eriyo olwokubanga endongo yengira mu kukolera mu wa business de wabe ifa abengira mu ndongo nga tulina omutima ogw'endongo tulina okwemba ku muntu owa wansi tulina okwemba kweyembera omuntu jabitamu atuuka okukula okay kale olikuwa wa media ndi Yazidi olisigira tulinde Gerard omukogo omwembi owakabi Gerard womwagana nibyayemba toka kasa ndi wano liko gane Gerard aye tirika kasanga ni Gerard obonanga byayemba bintu bya kikulu atenga birimu amakulu bizimba nene mbobo oli awo wandiko byoti lirimu okwomulamwa aye omulingira ku myaka je atenga ali kuba ati yewandikira wabona n'engeri ya flowingamu Katonda agabe bitone bambi so Gerard okubyo olwembolo okubyo lwakuvira ku bulwaire bidda biti ebyo bulwaire wali byakwagana ku kivulu mu hotelo wali wakakintu kyakugumula ebyo bulwaire ebyo nga wena wo nabo nembera byatandikirawo munda alusazi biki ati aniya baje bamulongose buti kuluna ko olwokunongosa aniya mzeyi yadema nga basawo bo baliko babatyaniya nera nga munda bali kujibona ani eyo munda eyokuliya eyo munda ali werengede yakuliya eyo munda eba munda nga baliko babatya munda but kuluna kulwene mzeyi yadema nawo twatambula ku mubyekinansi genda mukereta bino bona bakola kwebyabwe ayinga embeera wazira ekyuka buti wembeira awo natambula tutambulire endowooza emyaka nga 2 n'obulwaire buno kyasinganga kunuma gwali mutwe nti natuuka n'ekiseera natandika okwerabira ni kubamu ba family members aye najjanga nali gaininga mpola njawe embiri gaininga mpola eyankola ekintu kino zezira kibi kyemwendeza kuba wamutegeera Katonda namwidi kuba nze ninza okuba n'omuntu gwensuubirikizaamu aye nga kiki nga tiniye aye Katonda mwene ne yabonanga we yajjanga bye yakolanga bye yasaba nzembe Katonda mwene nabidi ate nsaba Katonda mwene alamule ng'akwereza bibi ofuluke nze mwendeza birungi Katonda byabonanga nebimujjamu yabaye ndobe masikini buti ngo interview nkoze kwani ngo ibakutolawo ayi bana abantu okosaje olikulowooza olikosaje aje ni YY media olikujikosa obona abantu n'amafuta geno ere motoka okwideno owaseero yera ati yandi gafuni ati ovanga ku bantu nze ba Udambe idi ovanga ku bantu nga nze bambe gambe idi ovanga ku bantu n'abalogombe idi ovanga ku bantu yaje olumbenga lwakuluma twabona ngo obuvidiyo ng'oli kuwaagwo anyway nzali ndowooza nti basiriimu olibona mwetakulattakulamu abembi olumbe lwenna lwala munsi eno yonjona kale kankobe nti mu Uganda oba mu Busoga
muyinza okuba muzira alwalanga ku lumbe lwena lwala. Twali luzibu olwo. Because nze mbwene ku bulwaire obw'ekinansi, but iwe okubaawo nga obona ekintu kya nga wona ebyo bye tubona nti alwaire ayo abona bino nga mbona ekintu awo mulundi mulala njokola nti kibuze njokola nti nga kinsaza omubiri ngabo tumuntu nga tobitegeera ebintu eby'ekinansi bizibu nga nkibona mulundi mulala njokola nti kibuze njokwiramu okubona musaayi mwerere ng'omukono guli kunuma binsazeesaza omubiri guno omukono gwongo nagwedula nkovu neno gy'oli kubona wano baali baamazaayi Katonda mwene yeeyiza bibye buno obulwaire twatuukanga ku basawo mwene yakusiibula wamukobojja mwene yakusiibula ng'ali kugoba na bugobe kama mwene alamule because Katonda namwidi neidi bwasula neidi bwalya neidi ekimujjamu okusinziira ku kye yankola aika omutonzi mwene alamule wamugemya Katonda namugemya Katonda because natuuka ekiseera natandika okolima biki eyankola natuuka ekiseera nakoba nti bino byombyona byaki omutonzi mwene idalamula kuba neidi ekimujjamu neidi ekimusaanira nze nibwe mwagana saawa dino omuwa bwahaga kiboneka omwidi Gerald oida kunkubera atufuire kumpi okuba nga nze gwendidi tino omutuufu aye omutonzi mwene neidi iwe gwotebereza emba style yo awo tokubye nnyo aye emba style ye tuli kale music industry ya Busoga wano kuba tisuubira nti wa Buganda kuba tikompitinga n'Abaganda nkola competition n'Abasoga banange ate eriyo eri ayemba nga iwe haina kudono yasirana muku atabanga byamwirira tabanga lyadi wabizayo oyo niwe omwidi oyo niwe omwidi nze tumwidi. Wow. So Katonda yakuyamba omusawo ono yakuwonya tuwe ku kifaani ali atya kuba tibyangu nze abantu aba bakola na abaga credit totukobera maina gebiki aye ali atya mulungi ki yakola omulimo gw'amaani aye eyantuusa wano eyantuusa okuba kukumbeera eno gyendiku nize mwidi aye Mukama amusasulemu ekyo kyoncho n'ekimusaana kuba okusinga bakoba nti Katonda wazira abakuumi bakuumira ki bwereere tida kwogera biwanvu kuba singa ye tiyatala ku mukono n'eddagala lye bantangaku tiryandikoze bakadama bali eyo babona kwa media bali kuja kuida mu box bakwate Yazidi tuwe ku namba ya Gerald atukobere ku omusawo basuba baja mu box bana basaba ngambe dabasawo kali balanze musawo wa kinasi ni munama wiro nchaza buchaza bantu olumala okwogera baja tuwe ku namba yo musawo we kinasi wa kabi eriyo ina kwa sente danga ya dirya akabati lero mbona n'abasawo betimba ku TikTok bafere aidi tiyetimba iwe buti yakuwonya wamura ko kwa bantu nti era wena buti wanonya abulu ni bantu kwati gezaako ono abo tibeera gabaidi aya baba ku social media na baba bafere kuba kunambeni biki babageta abantu nebiyo kiyoki mbwe era abantu abadofu bakuba kunamba mbukuba olembu yetere kundo kiyoki biki ebyo bintu bya kifere ifenga batuweta batukoba nenda ali kujja kuntunda ndikujja kuleta omuntu wange yetike TV tumute kwendoki okuba ebifaani paka koti hayo jabo no muntu ebyo bana ebyo bya aye kambale ko idio dakati waliko tuyingirira ikambireke kuba nibacha omulimo gwabwe nibacha libange bamala pachali bange ero bafera akwagana mutawoni yakuwa yekyetano gyoliye abafuka koti kayo anyway tujja kubijamo muntu sabu tigiradi olamye awatandikira wanga ovire ku kitanda oteraire watandikira wa kunemba nkairo ba olino lyaka lwakubako nga ntandise okutereeramu
nali nsazeewo nti leka mbireko ebyokwemba muzeeyi Yakoba ati awo omulaba onaabo okoze ki omulaba anaabo akuwangwire ate wano kyetagwairire mu maani abantu obalage nti osobola kino nekyali kikukola kikuyisa buti wooteira omulaba aba akuwangwire aba alaza amaani nti ye n'ow'amaani ayiwa ovaayo weirira mu maani yewe obona ndogera tokweta kweraga Katonda w'amaani nali tisuubira ab'ebigambo bage yabayogera kumpi tuleera kwidula agawalayi bage yabayogera kwiwe nga bw'otafumbirwa nali tisuubira nti bw'ofuna omufuni oba kugwa olumya aye amazima ye nga bageyamba okwambala gawuni nga bw'otasaanira ati nze mbwene emyoyo wansi w'enduba Katonda w'amaani nali tisuubira kuba amazima ekimbe kyanuma nyenga aliponi ebyuma byalemwa Dokita Mbisibwa ebyuma byalemwa n'ensambya amazima ebyuma byalemwa maama nsima bansabira nsalamu ebale ni kuno okwemba nenda kwebaza okwemba ebyamakulu abandi balemwa nsasira pinga munaife wumula nze mbwenye emyoyo wansi w'enduba Katonda w'amaani nali tisuubira kuba amazima ekimbe kyanuma nyenga aliponi ebyuma byalemwa Dokita Mbisibwa ebyuma byalemwa n'ensambya amazima ebyuma byalemwa maama nsima bansabira esalamu ebale nikuno okwemba nenda kwebaza okwemba ebyamakulu abandi balemwa nsasira pinga munaife wumula Katonda nakereka nali tisuubira leka nkuba endongo ekindako bona webale nali tisuubira nti oba ndituuka wano nali tisuubira Katonda yambaku nali tisuubira nze Mungu neyampa nali tisuubira Katonda yambaku nali tisuubira kuba kuwolyawo nali tisuubira toba olituukawo nali tisuubira obwawo ndiko bomulabe nti osaasira apinga munaife wumula iwe baidakologa ino kuba oyemba ino ate oyemba bulungi iradi nze mbolanga yoli kujja kabiri Katonda saba ino kuba byokola bikaniza abantu omutonzi mwene ekyo kyeyampa ekitone nkiraga abantu nembera abantu ebyo byakera kunkyo najja okola nti nga abimpeire nabiyiya byatukaako bati yemba kino ekyo kitolewo taawo kino najja okola nti nga abantu babyenze mwene idda kumpa obukuumi so tukobere ku Sofia wona wono linene mbanga imeka sofa wongona nze nembadde mbala kuba nze ninene mbadde nenuminkirizamu ninene mbanga 7 then wongona ninene mbanga 15 so tukobere wona music okasoko otandike ali atya era oba oli awo kyekyo kuyambyeko okutuuka wano wooli ekinambyeko okutuuka wano wendi nina manager wange awo atulese wano sada ankubira amasimu tava ku masimu yobono oyo amaze emyaka kale maze sokoka guweza omwaka ngankubira amasimu musada mulungi ino muzeeyi wange tutegeeragaine ibanga inene ino anambye kinene ino okutuuka wano wendi okwambala kuno byombyona nabikolaku kyova obona nti okunyirira naawo akaviri bakakoze mu lwaleero buli saawa aba ali kundabirira akoze kyamaanyi okupromotinga music wange akyaire mu kinene ino neire tukali kufuna kinene akalifuna kyeyataamu aye afube ino okubrandinga omwembi we era nankusaba kaye wofanga kwidali nojja kwidali ndio tamwerabira tisobola because anambye aid ensonga da family engira mu family ekiremye yagemamu okay so far music wa Busoga ni Uganda yayo na ali atya omwagaina otya music ono kyemusanzemu music mulungi wobosanze omwembi gwosobola okulagana naye music ofunamu omukwano music ofunamu eriina music just ibintu bya kublaginga okubanga oli wa masali ofuna amasapego bichi obulandinze erina lyoli wakabi buli woja abantu bakulingira bakwewunya engeri gyoyambala gyobikola mu ebintu byoyemba
so nebyo byofuna music lina bantu kutegeera bantu kuwagira. Okay. Sofa okusomozebwa ngotwe kubina ebyobulwaire okusomozebwa kwenfuna music ono nti mulimu enkokola ningi olewo obo omusinga tasobola kwebuzaako ati gundi kinene okikola otya saabu nanga alina akola ki alina akutoolawo yeerabira nti ni bwana akutoolawo tasobola kuyiya iwe kyoyiya otherwise ng'omuwaire oyo content oba art. ate niwonaamuwa byoyiya kile kitone kiba mu muntu iwe niwe idengeri yo flowinga mu no flowinga timuja kuflowinga birala okuwere ekiwe katonda mutona buli mtu music is about wano ku breathing wano engeri yosika mu ebigambo goisa wodingisa butu wabanga iwe katonda yakuwa ojja kudingisa otya kiringa okwegesa omuntu okwemba kinza okutwalira emyaka 5 ngaziramu ku kitone kyoncho nti oba kyakukina ayenga ye ayenda music olina kumwegesa bwegesa kitwala emyaka mingi kyetaaga ekitone kyaba mu musaideni wayongera wakikugusa mu katono kati ku myaka gye mito olina itutumu ojja ku stage abantu bakuba enduulu oli musaada tulowooza bafaanya basinga kuweta neno bakyala mu myaka gye mito ogema abakyala bano obigamagani otya anyway kyoba osooka otegeere mwami Yazidi nti endongo eno ofubanga ino wadema okuba omudongo naye oba oli mu ndongo woba mwembi bamwembi toba mudongo abakola ebyo badongo kuno okwemba ekikasinze tola kubembi abasinga bakazi buti wobanga wedye mukwemba ayengozira kirubirirwa omaliriza oviireku olwabakazi ayi woba olina ensonga edda akuleeta osobola okukola kontrol ku bulamu bwo nti kanfune kuwe enkoma. Wow. Nkaine Gerard omukugu bambi omukubembe abakabi ebisoga era nga ni Uganda wabona mwembi waiwanga music abali mu kusomozebwa nti yali afunye ko n'olumbo lwali lumwise era nzinawulira ko Gerard yali oba yali azirika kuba mwe yali takabitegera nga tuwira ati ko nali oti yafuire akaliwo yafuire ati ko yali nyenga bichi so katonda wa maani oyo era katonda tumwebaze kiteba n'itendo bimwirire olokubanga Gerard yakaliwo ya muisengulu twenda kusobola okubanga tuli wanu tusobola okwogerako ko naye so butisawe eno music wo ali kujaga butisawe eno kicho tutegekaire music wange ndikwenda aje vairo nti ndija atandika okwemba nga nkuba kasavu kanyama mbaiza kumbi dansolo neira kweno mukalicha na jam dansolo neira ku mukalicha dansolo musobola wobeyo no muntu nga akuwala no sobola okozesa ebigambo bino biri mu dansolo olina kigoma dada twava wala muntu wange ntobye nense eno jembitire gundi jemvire timu zano bingi byembuse mwana waife byewe wana twaboneira banja bamani twabasinga tonsuza chansi yange bambi tonsobole mwana waife tonkanga mwana waife saizi jolumbye denja manti ale wulira vibe jenka swike iwe style yo nga ayo style yo likukubeyo audi ene bale doli kukuba eliyo bedili kunda gaba ali bakwisa so ebintu bino kasito tamu concentration ngoli kikola kivayo nga kirungi okay nze nali kisubira nti nsobola okwemba message mu dance line najo okwesanga nga nkikoze butinesa nga okuyiya dance lobo olwemba lwa love kikintwalira sawa namba okay so tuli kumaliza Gerard omukugu tuwire ku nkutero nti otegeke concert mbitundu ebyebogobe watu wafire ni concert eno yabantu kumpagira concert eno yabantu kundaga mukwano ababana isuso obulwaire abali kuna isuso obulwaire ababansabira bombona that's why nkoze concert eno oba bankoleire concert kwa bimbi abasoga bali kujja okuwerekerako ku kivulu kyo mfuniye kwa bembi abasoga nti ndiwo ni Kuludemasi ndiwo ni Tina Baby ndiwo n'abadongole bombi ndiwo n'omudongole yazo n'abawo ni Uncle Hoyi ndiwo ni Slow
ndiwo ni Flower Galo ndiwo nafande miyandowooza omutegeere owa police yayemba olwemba lwa kazi yetu n'abaawo ni Blazaluni n'abaawo ni Fida Malagala n'abaawo n'omusaada omukengufu mu ndongo wano Gwebeta Malagala. Smart D ti mwana wako eno ti wawe bugo Smart D ni kuba mu kubembi abakinteereire mu mukono abakiteire mu amaani abagezizaako okubiriza abantu. Wow kale tuli kujja kuswika gano era kankuwakisa kano webaza abakuwagire tumalikiza nebaza abantu bange okumpagira amaina bandeta Gerard omukugu musicale amaina genkozesa osobola okundeta Brasio Gerard nebaza okumpagira nebaza okumpa obuwagizi olunaku lwaleero luno ndi Bugobi Namutumba kunaliti subira live concert mwide mubeewo mwide mpagire mwebale kundaga mukwano nebaza aba YY media bakoze kyamaani okutolayo abembi chovobo naze na radio wano babeku nga banta ku mawulira agamaani babeku nga babaku niwe bantuusa because eno YY media ejaveiro abebweru bagibona nebaza manager Isa okoze kyamaani oteire mu sente okoze buli kimu olaze family yangu omukwano because ba manager abamu tasobola kuingirira bizibu bya family ya mwembi omusado yambeireirewo buli kimu mu bulwaire yaliwo nikubamu abali ku lusegera abakitamu sente okubanga nva mu bulwaire buno okuba okutuuka ku waneno wendi sawa dino sade yalwana nti ngali kubona kiyatandikawo kiri kuwaawo ate ba manager abandi singa yali manager wundi yandi ndese okusinzira ku bintu ebyalinga bintuukaku yandi nviremu ayo musado yaliwo na butisawa dino akaliwo because yanenda zena namwenda yengira omutima gwange nengira ogugwe nengira family yengira yange. Okay saa mujye omaiso n'okwendagana ekisinga kono nankolagana yabembi ni management yasiba busente butontono buti so yasiba busente butontono busobola okubonona mizigo kayira wansi nolo yakulimba atinze leka tude nono ono buti na kutegeera just buno obuntu obuto musobola okubusotinga bakola mboine kwa bembi banchinga bagwa olwokuleka management dabwe eno management enter mu man because nambala buli kimu kyenenda nkifunira ku time mboine kwa abembi banji nga bagwa olwokulega management dabwe edali dibastwire kale tujja kuswika wano abakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos ndiya zidi olisigira owe bigambo umula katwalese bikola munaife kwowesa iwe hale nalitisumbira tebandituuka wano nalitisumbira Katonda yamba ku nalitisumbira